¿Podrías hacer de mi madre un momento, por favor? ¿De tu madre? Sí, de mi madre. Claro. Etxan zaitezke. ¿Listo?
na. Uneak, nire burutazioak. Interesante. Nire aitada. Berarentzat, azkenengo aldiz, dantza egingo dut. Arnasketa tailerrarekin hasiko gara. Utzi pisua lurrean. Relax. Arnasa hartzeko horrela egingo dugu. Kontatu 8 arnasa hartzeko. 4 pausa bat egiteko. 6 airea botatzeko. Eta 2 pausa egiteko. Arnasa. Pausa. Hartu arnasa. Pausa. Bota arnasa.